Make America Great Again maga ti awla slogan ina atum berchu United States khu ramro pui taksum le pailam hausa le khovel ma adin mun sang luatu an ni thina ma se foreign influence ramdang ne inzom na le sumdo na tik lo le internal cultural shift awangim adin mun anyam ta nianga yin chu mi hun din mun ro pui takchu siam than le tum na awla le thu pui ani pera he tu khal mang ideology hian ahuam zau le a he mi huang chunga tho hian America First ti foreign policy ramdanga in dauna le buaina a in nam noi tlemte US ma khua le thatna da masak abi takin neito a te hian member dangten ansum tho tur ang an tho lo nia soyim fan ti tlemte a huama tin economic nationalism US chunga manufacturing industry din tharle foreign goods abik takin China atanga thil lu chunga te tarif sang tak lo lak te ani tin US ram ri khar khip tlata border wall sakzo a dan lawalu te deportation program lian tham tak kal puile ramdang mi ten US citizenship ni theina dan ti khirte sarkar na ti thlem te le deep state ti a ansoi sarkar na to corrupt ni an ngai te ba na tin traditional gender roles le social order von him tele energy dominance fossil fuel oil le gas siam chua tamte climate change regulation ti chiat le energy independence nei te hiani a ti chuan maga chu US mi puiten an ram chu alo tla niam to nia an hriat na atanga lo piang chuak chu mi mahun ro pui nia an ngai chu policy sang manga siam that le tum na nationalist le conservative ideology aloni tani Make America Great Again ti Donald Trump man ma hian political shoi tu dangten an lo mang to thina mang masaber tu chu Ronald Reagan akhani in kumsa kha zakwa somriata US president achu khan amang na sale a let's make America Great Again ti ania tual chung sum le pai din mun chia le na tho tur om lo wanga mi pui te be dong kha be se na thar peturin manga a hlotlin pui viau bok chu mi nu kumsang kha zakwa som ko pakhat chaukan Democrat president Bill Clinton akhan kumsang kha zakwa som ko pakhata a campaign khan Together we can make America great again ti thumal hi lo mang to a anua ama thlop na radio commercial a te po man chun zom ani te zela ti chuan kumsang ni le som paruk khan Donald Trump hian aron mang ve le a kumsang ni som ni pali po khan amang chun zom le ta a tin a trademark suitani kumsang ni som paruka a campaign atang khan amang uar viau maya tuna khovel hriat larta ani chan po hiani om ziani ta ber chu Reaganan alo originate siam chuaka Clintonan alo mang ve to boka ma se Trump a hian a ming trademark le ideology magaf movement nen a thun zom ta ti ila kan sei sual om love Make America Great Again awla mang tu te zinga Donald Trump hi hlotling berangai ani a Ronald Reagan khan na satakira umzoya America sum le pai din mun achoi kang viau ni inan nga ya Bill Clinton a khachuan campaign slogan pakhata amang satli ani bermai Trump ero chuan maga hi political movement lian taka achua athupui berle ideology bulbui bera amanga kumsang ni le som paruk khan he awla hi amingin a trademark thapa anua lukum sen le thil danga mangin a thlop tu ta na hriatran olsan tak brena asiam tani he awla mang hian kumsang ni le som paruk khan thunei na alo chel to a kumsang ni som ni paruka po hian Trump achuan awla mai ni lovin a sarkar policy sang endirnan sum don na le ram riven hin na tele America First foreign policy te kha maga hlotlin na tur anga kalpudim athu pui hianun pui tlata Reagan khan hlotling takin president ni nan lo mang to ma se tun lai khowela chuan maga ti thumal hian Donald Trump ming le anung zui tu te chau akok to emo ti mai turani maga policy hian America mi pui te zinga steel aluminium le thil dang then khat indai dan na awangin US chunga thil siam chuan ate chu then khatin an lok puya na then khata siam bel boka company lian le house azok te kum sang ni le sompa saria tax cut le tuna sang ni som ni panga le sang ni som ni paruk chunga
tax cut ruam man na te hian corporate industries le mi ho sa zok ta na sum don na ati hlok hle a abik takin magav movement thlop tu chung ko din mun niam zo ka then khat chuan an hruai tu an mu dik nia hria im an him zok nan le mason na atan an thlop hle a chuti ruale ro chon trade war le tarifa wangin USA thil lak lu man atova chumi awang chon mi puin thil an le man atawa chung ko tinin sum an seng tam zual hle a kumsang ni som ni paruk data atanga chung ko tin alan dan chuan kumsang ni som ni panga a dollar sang khat le za an man la yin kumsang ni som ni paruka chuan dollar sang khat zanga vel zet sum an sen bel nia chu tani supply chains buai wangin har san na an tok na sa le a ral tlan chung kwa le native american te no chuwa program khir tak le ramri khar khipa wangin har san na sa tak an to ka an zinga tam takin civil rights violation an tok nia sai ani bok economist then khat te chuan tarif hian US economic growth atimuang don ni inan saya hei hian inflation asiam bel don bok mi pui tam zok in an economy tin mun chu a chhezong in akal nia an riat thu an soya atlang puin mi pui nol pui te chuan thil man to le supply chain buai wangin har san na an tok zok hloma sum don na lam then khat le a thlop tu te ero chuan an lok pui thung ani he maga policy le Donald Trump sarkar hian khovel pum puya ngong lian takaneya kumsang ni som ni paruk a phei hi chuan an hnuai mi te hi alangsar zualan ni trade war le thil man to US in ramdang abikin China Mexico le Europe atanga thil lu ta chia ati san ta akwak awangin khovel pum puya thil man ato pha global supply chain abuaya ramtam taka sum le pai din mun atlak niam pha America first le inrem na sanga US khovel thil poimo climate change inrem na le trade agreement le human rights council atangte in a in nuk do kemo a in rol tlem ta hle a hei hian khovel hruai tu ni na ati der thong ani China nen inrem lo na azuala hemi awang hian khovel ram dang te po US thlop zok nge China thlop zok tur ti thlang turan nor an ni fo mai Donald Trump an Europe ram te chu an mani ven himna atana sum tho nem tura anor na satawangin NATO member ram tenen an inkar alatial tiala tuna peichong Greenland buena awangin NATO le EU ram tenen an inkar chu sang takani to hei hian khovel ven himna konga rin hlel na asiam na sale a maga kalphung mani ram masak ber ti hian ramdang Europe South America le Asia khomol puite hruai tu then khaten an ron sui ve a khovela hian in rem na ain mani ram chau ngai tuana alar pui pha le ni chuwangin maga hian khovel chu sumle pailama in lung rual lo na le ramtin mani masial na lama anor kalta me ni inalang hetiang boruak in mung ut kara hian US sumle pai din mun po in atur chhauzela kumsang ni som ni panga third quarter khan GDP chu 4.3 zeta sang ania hei hi ramdang Europe le UK ne na khai kin na sang le a stock market po Trump a sarkar nu hian 14.8 zetina lo sang to bok he mi konga ero hi chuan mi puite an lung oi vak lo thung ramdanga tanga thil lak luwa tarif ati sana wangin thil man abik takin oil le electric le thil danga te atova inflation hi 2.7 vela alading reng thungani economy thadeu angin langma se mi pui za asam sari pani vel chuan an sum din munin ma son lo nia ria an tam hle thungani America first ada masak tlatawangin achian nai aliens ramte Europe le Canada te thlagin an inzom na alatial tiala khovel hruai tu ani na chu atlangiam nia hria tani bok tin ramdang te nena inron lova mania thutluk na siam a war hle a entirna Venezuela a sarkar chakna man le Greenland nei atum na thil kal zela military operation le ramri kharkhip na konga te alangsar zual Ukraine thlop na konga te po sarkar masanen an policy a in anglo hle a heng thil sanga hian Donald Trump le athlop tu te chuan America chu ro pui le mason angilan soya sumle pailama mason na lian tak an muani ma se economist then khan le mi pui tam takero chuan thilman le tole khovel ma a America mingchian na wangin
adin munan niam zok angin an ngai thung tun thleng hian Trump a hian thlop tu rin tlak tak athu engpo pom thap tu mi puite ala nei renga chung te chu abik takin rural voters anti mai khopui pon lama omte an ni fur to tin ni tin in lo chopa eizong college degree nei lo te le Christian conservative tak te chuan a policy sang abik takin abortion le traditional values wangin an la thlop le thunga kumsang hi som ni panga mei tha a zirchian na tarlan danin a thlop tu te zinga 10% vel chu an kiam to nia soyani thung achan berpo tarif wanga thilman atau tak fak wang ani a thlop tu masa tam takin an tuara an lung oi lo tan le ni atran ni na a khan do department thar dinin Elon Musk malak na sarkar na ti tlem ani awanga na thok tam tak ban an ni awangin sarkar na thok le achu an chung te zinga thlop tu an hlau nuala Republican Party chunga mi tamzok chuan an la thlop le thung ma se party chunga hian a policy abik takin trade le foreign policy du lo tlem an la om ve reng bok Democrat te ero chuan a policy le a che dan engkim deuh tho an do dal thunga kumsang ni som ni paruk January a pul sang en hian ama thlop tu approval ratings le thlop lo tu disapproval ratings hi a in nai le a nuai shat emo achung shatin a om deuh reng thungani toy te soi chuan America mi pui chan ve vel chuan ram chan him tu angin an la ena a chan ve dang ero chuan ram ti che tu angin an langai thungani atong kam man dan tele a policy khau tak dan lawalu te no chu vak na hian mi pui ril ru ati phel me ka thlop tu ni lo Democrat tele mi zalen zok te phei chuan ram ti che tu le democracy ti der thong tu angin an hoto le a sarkar hian hrisel na lama tran puina then khat ati niama wangin mi har sa jok ten an tuara hei hian hlutna huatna asiam belbo Donald Trump policy te hian khovela America thunei na ati niam thei dan kong sang a oma America thunei na hi achian tha Europe Japan South Korea le Australia ne na an tho ho na a in ngat thui le thina Traman America first ada thlata randang telaka sum adil le na sat hian chung ram te chuan America chu rin ngan to lo angin an ena an mani in kong dang an zo ba theini US khovel in rem na sang trade climate change le risel na lam thuwa in nu do atang hian a mun ol chu China in no kha alo tum ve thunga khovel ram tam takin USA in China lam an on pa theini tin khovel hian sum donan US dollar amang deuh bera hei hi US chakna lian takani ma se Trump a hian ram dang laka shrek na sangson le chia tarif aman na sat hian ram tam tak abik takin BRICS ram te chuan dollar man lo dan an zong na sa le to a dollar thunei na atlak niam chuan US thunei na angi nga lang America hi democracy le human rights vonglung tu angangai an ni thina ma se Trump a sarkar hian mani ram chau angai sak tlat awangin khovel puina danga hruai tu ni na a hlo theiani tin Trump a thlop tu te ngai dana chuan America chu chung lama achak le a hausa ni chuan khovel hian aza pha zok anga thunei na kan nei sang zok ang ti hian ngai dana ni khovel hi multipolar world ram pakata thunei na a in ngat to lo lama akal me ka Trump a policy hian chu kal phung chu ati chaka khovela America in du wa thu alo nei to thin na kha chu a hlo pha le turanga yani Trump a hian sarkar dan le rai tam tak achi awangin mi pui te chuan kumsang hi som ni panga chung khan dollar billion sa som riat z an safe nia soyani a do Department of Government Efficiency khan January sang hi som ni paruk thleng khan dollar billion zan hi som panga zat sarkar sum man tur an safe to thu an soya sarkar na ti changplun tuma din dok chu atira Elon Musk san a ho nuwa tharei lo te a sarkar nen anin rem lo wangin Musk khan a chu sana tuna chon dok hi department ran pa angin ding to lo thungani Europe ramtenen Greenland chungchanga le trade policy wangin in rem lo na an nei na sa le a IMF po in Trump a tariff policy hian khovel economy ati buai thei ti an soi sumdon na lian le stock market tan chuan a policy te hi a hlotling le a
มาเซมีปุยนอลปุยตานจวนทิลมันเตาเลสอร์การหัตบัวยาวางินอลอดลิงเลวเลทุงอันนี้สอร์การซุมมันนาติเนียมาเซสอร์การซุมมูตูร์อัตเลมพาทุงเฮียนUS สอร์การินเลบาอันนี้ฮีกุมสังนิสมนิปรุกนูละมาเฮียนนัสสัตกะอินอติสานเปล่ารัมบาอัตมลิตุกจวนซุมเลปายดินมุนอติเตอร์ทองไทยทุงอันนี้ตูนังเซลาอากาลนิจวนรัมตัมตักิน US policy อันรินเลลวางินโคเวลซุมโดนาดอลลาร์มันอายินมานีรัมซุมเอมซุมดังมันอันตุมตนะ US ดอลลาร์ฮีโคเวลาซุมบุลเบรอันนี้นะอัตอบจวน US economy in นัสสัตกินตัวโดนะดานลวันลุเตนอชัวอักวารวางินเลวเนกนะอินสักนั่นแหละโฮเทลอาเตนัทกตูอันเคลมพาให้เฮียนทิลเสียมชัวมันอติตว่า economy growth ตติมวงเทยบกเรย์โลเตชูวิน stock market อสันพาเทียมาเซทิลทุยจอกคลีริน inflation สร้างตักรัมบานะสตักเละโคเวลเนนะอินซุมโดนต้นนะบัวยาวางิน US economy นะตัวพาเละเทียนี่ตูน่าเฮียนดอลลาร์ลุดนะฮีอันยมพานะสะเลอบีกตะกินกุมสังนิสมนิปังชุงคานนัสสัตะกินตักเนียมันนี่ดอลลาร์ลุดนัตินยมตู policy จู trade war and tariff คานียารำดังลักเชียสร้างตักอามันวางินโคเวลซุมโดนนะอบัวยาซุม invest ตูเต็น US economy ฮีอันรินเลนพาเฮียนดอลลาร์ลุดนะอตินยมนะสะเลนี่ทรัมป์อันทุกๆนะอาเซียมมันหมดที่นวางินซุมโดนนะโคเวลารินเลนนะออกมาดอลลาร์จูฮาร์สัตนะหุ่นลายาซุมดานะหิมอ่างอันไงตัวทินค่ะรินกลากเหลวผาตานี่ Federal Reserve จู economy จอยกลางตูริน interest rate ที่นิยมตัวระนอร์อันนี้interest rate อันนิยมเฮียนดอลลาร์ลุดนักอันนิยมพาเวกลางปุยสรการซุมมันตั้มบิลและ tax cut อวางิน US in labor อันนี้เบลดัสเลเฮียนดอลลาร์ดินมุนอติเดรทองบอกกุมสังนิสมนิปังชุงคานดอลลาร์ index จู 9.4% เซตินัดละนิยามกุมเรียดชูงอัตลักนิยมเบรตุมันเงตุนกุมสังนิสมนิปรุกติวละมาเอรอสรการซุมมันตั้มทาร์เล AI เทคโนโลยีละมาสอนนาอวางินดอลลาร์ฮิตเลมอรอนดิงชวกเลจนะมาเซอดินมุนจูอัลเดรทองเร่งทวนิจูวางินเฮมบากา policy ฮีอันนี้นะอังตักินกัลปุยเซลตาเซอเมริกาจวนชัดปุยวิอาวังอาชัดปุยนะฮิโคเวลมาอาเชียดปุยบกังอารามที่เฮาสสีอินโคเวลินะเอ็นสนางอาสานะเลอทุนัยนั้นสัตกินเหลวพาเทียจัดลากเลรัมทิลติเทยอันิเซียพาวลันนะหุนทับเบอร์ปออาลันิเทยบกเฮมากา policy จักเลคงตะกาจัมมานาอากาลปุยฮีโคเวลรัมตัมตะกินดูลวินดาวมาเซลาอเมริการัมชุงเสียมทัดนัตัวอันิพจวนทรัมอาเฮียนคงตะกินอลากาลปุยเซลดอนนีปอินาลัง